Jesu Kristu inkosi bazalwane. Siyabulisa sila eWestern Cape, Cape Town. Siyifamily yakwaMakhabane. Tata Makhabane loni uthethayo enimaziyo embusweni kaNkulunkulu eKZN egameni kaJesu. Uhleleke kunye nomama Makhabane egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bazalwane, sibonga kakhulu uNkulunkulu Baba wethu osezulwini osenzele lenyweba okanye sivulele lenyoba wasenzela umuso ukuthi asihlanganise nani egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ubaba uSibiya nomama uSibiya, nabazalwane bonke abasekhaya labafundi abasembusweni. Haleluya. Omama bam egameni likaJesu Kristu bonke abasembusweni, obhuti bam, osisi bam bonke basezulwini, nabo bonke abantwana bakaNkulunkulu, onyana namadodakazi kwindawo enikuze bazalwane, siyanibulisa kakhulu ngegama lihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngenxa yothando lukaNkulunkulu ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi nakulemva kwemini esenzele inceba ukuthi ke sikwazi ukwenza lamazwi ombulelo nombuliso. Bazalwane ke sila eCape Town ekhaya labafundi emzini kaNkulunkulu, nobaba uSibiya nomama uSibiya. Siyambulela kakhulu uNkulunkulu ohlanganise nabo. Kumnandi ke eCape Town, kuhle, sikhonza uNkulunkulu kunye sonke, senza zonke izinto kunye egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani owenze ukuthi kule mihla yokugcina kodwa sihlanganise nabantu abahle abakhethekileyo abanini embusweni wakhe. Siyavuya ke ukuba sihlanganiswe nefamily yethu ekugcineni egameni likaJesu. Kade sizula sikhangela abakithi, sibafumene ke namhlanje egameni likaJesu. Haleluya. Okunye nje ke bazalwane nithanda ukusho kuni ukuthi izinto uNkulunkulu azenzayo kuni ziyasomeleza kakhulu, ziyasiqinisa. Uma nisenza ama-reports egameni likaJesu ngezinto uNkulunkulu anifundisa zona azenzayo kuni, kuyasifundisa kakhulu bangcwele, kuyasiqinisa kakhulu, kuyasomeleza. Loo nto isinika ithemba ukuthi yonke into uNkulunkulu asithembise yona uza kuyenza njengokube etshilo ezwini lakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Qinani ke nomelele egameni kaJesu waseNazaretha, nibekezele kule ndlela sisonke, futhi siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi kwakufushane nje uzasihlanganisa sonke siphelele singumndeni wakwaTata Makhabane nomama Makhabane, nani sihlanganise siphelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyanthanda kakhulu ke bangcwele, siyamhlonipha uNkulunkulu osenzele umusa ongaka egameni likaJesu. Ngithanda ke unikeze kumama Makhabane ukuze anibingelele atsho oko kusenhlizweni yakhe egameni likaJesu kuni bazalwane. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Kuwe ke mama Makhabane. Amen. Haleluya. Ndiyabulisa kubazalwane bam bonke abantwana bakaThixo abathandekayo egameni lenkosi yethu Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Njengoba seyitshilo kutata ukuthi ke umama Makhabane ndinguzingisa ke egama, ndibulela ukufumana ithuba nam lokuthi ndivele phambi kwenu, ningandazi ndinjalo ngiqale ndivele kuqala. Amen. Haleluya. Kudala ke ndinibona mna ndinibukela ku-YouTube, ndinifollowisha because ndiyayithanda impilo le niyiphilayo. Amen. Ndiyayithanda kakhulu, ndilandiwe nam uNkulunkulu ngenye imini ebutsheni bam. Haleluya. Ndimncinci kakhulu at the age of 14, ndalandwa ngubawo. Ndisahleli ke kuye uThixo egameni lenkosi uJesu, andikwazi usuka because ubomi bam bu-rooted kuye. Amen. Haleluya. Wanihlanganisa ke nalo tata egameni likaJesu
waseNazaretha othanda uNkulunkulu kakhulu egameni lenkosi uJesu. Ndiyabulela bazalwane bam apha indlela ekumnandi ngayo ukuba nabazali apha phakathi kwethu. Ndonwabile enhliziyweni yam, mase bangahambi if bekungokwam bebengangaske bahlale mhlambi ke banivelele kancinci ke ngoDisemba bakhe bazonibona. Amen. Because kuhle ukuhlala kunye nabo, siva kamnandi, uThixo uyasokha every day. uNkulunkulu uyasilanda, usenzela nje izimanga eningazazi. Amen. Ndiyambulela kakhulu uThixo ngalonto bazalwane. I feel so honored to be with them apha ekhaya egameni lenkosi uJesu. Bazalwane bam, besithetha apha ezinsukwini ngendaba yokholo. Amen. Indaba yokholo bazalwane is so deep. Izwi lenkosi lithi you can never please God without faith. So we need ukuthi ke sihlale elukholweni. Ndiyambulela uNkulunkulu because nina senihleli kuye uNkulunkulu. Ningasuki ke bazalwane bam egameni lenkosi uJesu waseNazaretha, ningesuki kuye. Ndiyanikhuthaza. There is life, there's everything. Kukhona konke ekuhlaleni kuNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Look at I was studying the book of Ezekiel chapter 37 ukuthi kule ndaba yokholo ukuthi umoya kaThixo wafika wathetha kuEzekile entili, wamthatha wambeka entilini yamathambo apho bekungekho hope, kungekho bomi, kungekho nix. But uNkulunkulu wathetha kuEzekile ukuthi Ezekile thetha nalamathambo. And one thing I like is that uEzekile waye waobheya izwi likaNkulunkulu nxa esithi thetha nalamathambo engenathemba nayo uEzekile uthi Nkosi kwazi wena, utshilo na uthi nguwe owaziyo. Amen. So bazalwane bam, i-obedience ihamba ne-faith, i-faith ihamba ne-obedience. Amen. So we need to have faith in God and then obey the instruction kaNkulunkulu egameni likaJesu waseNazaretha. So ngiyambulela kakhulu uThixo ke bazalwane. Ndinomeleza nani ukuthi njengoko senimthemba uNkulunkulu, nimkholwa, nihlale kuye, obey egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. I-obedience ihamba a long way. Amen. So we need ke bazalwane bam ukuthi niqiniseke, nibambelele kukholo lwenu, nibambelele, ningesuki egameni lenkosi uJesu. Yona nto iye yandigcina from age of 14 up to until now. Hallelujah. Ukuthi ndihlale lukholweni noba umhlaba uzanyazanyiswa, noba impilo izanyazanyiswa, noba konke kuzanyazanyiswa, kodwa ukholo lwam aluvumi ukushake away from God. And I refuse in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Nihlale ke bazalwane bam, nibambelele kuNkulunkulu. Andifisa kakhulu ukuthi ndinibone physically. Amen. Ndingabi sanibona ku-media ngoku, kodwa ndinibone ubuso ngobuso ke sidleni sabelane egameni lenkosi uJesu ukutya kwezulu. Niqiniseke ke bazalwane, ndiyanithanda kakhulu, inhliziyo yeminani, nami ndiyayazi uba niyanithanda. Hallelujah. Ndiyayazi uba niyandithanda. So I feel that love. Yeah. Noba ndilifilisha at a distance, I know one day uNkulunkulu uyoza sihlanganise sonke. Inkosi ke inisikelele. Amen. Hallelujah. Siyambonga kuNkulunkulu bazalwane egameni likaJesu Kristu. Nangu ke lo mama wandisupportayo uma ndandisiza ne-message ethi sendiyabeka phansi kuko konke emsebenzini nakuko konke, sendiyawulandela inkosi uJesu ngokupheleleyo. Wandinika isupport esingumangaliso egameni kaJesu, kube sandisupporta namhlanje. Ndiyamkholwa kuNkulunkulu ongasoza siyekele usithembiso lezwini lakho ukuthi akangeke asiyekele egameni likaJesu Kristu umsindisi wethu. Futhi ke ndiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi indlela esihambayo, le journey sihambayo, uNkulunkulu osithwala kuze kube sekugcineni. Hallelujah. Ndiyathanda ke bazalwane uqinisekisa ukuthi yokunazisa ukuthi ndinesiqinisekiso sokuthi kule ndawo ndikuyo andikho sendaweni wrong. uThixo wandibonisa oko, wandikhuthaza uNkulunkulu,
wandiqinisekisa ukuthi now uhambo lwakho lokukholwa liyaqala ke ngoku egameni likaJesu. Haleluya. Siyabonga kabangcwele kakhulu. Sisaqhubeka ke nomsebenzi wenkosi yethu Jesu Kristu. WangaNkulunkulu nganithwala kwindawo kuzo enikuzo, anipha amandla, anipha ukholo egameni likaJesu, anomeleze egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, niwenze umsebenzi wakhe njalo ngokuzinikela nangenhliziyo evumayo. Amen. Ngiyakholwa ke bazalwane ukuthi ngoku ngiyambona ukuthi uMakhabane ukuthi indlela amhle ngayo umhle kanjani. Haleluya. So bekudingeka nje iwele lakhe o ithambo lakhe libe khona ecaleni kwakhe ukuze azoqama. Naw uma lijongile ngoku ndibona ukuthi uMakhabane omhle ohlanjwe ngegazi. Haleluya. Amen. Siyabonga kakhulu kuNkulunkulu anigcineke anikhusele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Jesu Kristu inkosi ke bangcwele. Hallelujah. Amen. So right. Yes, and right. Okay.